Good afternoon, everyone. I am Naledi Mnisi of Naledi Mnisi Media Production, and today we are live at Phongolo at Engine Garage. Lapho egcwele khona umatikuletsheni Matrix 2025 njengoba belana belindele amaphepha abo obika ukuthi awakafiki asasendleleni. As you can see, ama-Matrix ahleli lana athukile asalinde umphumela, but they have a positive mindset ukuthi konke kuzobahambela kahle. Stay tuned for more. Wasibingelele sikwamukele kuNaledi Mnisi Media Production. Besicela sitshele igama, isibongo, iposition yakho, bese sithatha sibeke ukuthi uzizwa kanjani ukuthi ugcwele uthechisisa ama-Matrix kule ndawo, abanye babo bayitholile imphumela, abanye abakayitholi. Yebo, ngiyanibingelela. Igama lami nguPriti Nkanyezi Mashaba. Ngisebenza la e-Engine Phongola as a site manager. Ngiyabona nje kakhulu, ngiyajabula ngibona ama-matricers akhona la azofuna iphepha, and ama-newspaper wethu awakadeliver, ajwayeleke ukuba late vele amalanga lawa basawalindile abalalanga nje. Nami ngiphatheke kabi uma ngifika nakulo nyaka ukuthi ama-newspaper wethu ama-supplier awasisupply ngephepha and abantwana balale lapha. Siyajabula nje kakhulu uma sekufika lesi sikhathi nanokuthi sisuke sikhulekela iSouth Africa yonke ukuthi abantwana bethu ngathi bangaphumelela bephume emaphepheni. Ngiyafisa nje ukuthi njengoba belana nje Engine Phongola sengathi bengaphumelela bonke njengoba befikile bethola imiphumela e-right, kodwa futhi mangabe bangayithola ngemiphumela e-right siyafisa uNkulunkulu ukuthi ngathi benga-encourageka laba abanye abangeke beze bephumelele bephume ephepheni bephinde bezame futhi bengayikhungi njengalezi zinto ezenzakalayo. Ezabazali siphatheka kabuhlungu uma sekwenzeka lezi zinto, uthola ukuthi abantwana bethu sebayayikhunga ngoba bebona ukuthi umngane wakho uphumelele yena usele, kodwa nje sinakho lokuthi uNkulunkulu uzosiza lehle izinga labantwana abagcina sebeyikhunga ngenxa yokuthi abaphumelelanga o-matric wabo. Kodwa siyabonga kakhulu nje kwabaphumelela, siyamthemba uNkulunkulu ukuthi njengoba belelela isitoro nje, Nkosi yami, uNkulunkulu uzokwenza umusa bephume ephepheni bephasile. Hayi masuvela wayigoqa yonke izinto bengizoyibuza nje, but okugcina sesivala mhlambe iziphi indlela eniyisebenzisayo uqinisekisa ukuphepha kwabantwana uma belana overnight? Abantwana baphephile kakhulu njengala e-Engine Phongola ngoba sine-security company esigadelayo, bayaphepha nje kakhulu, kuyasaveyo ngaphandle, senza ngakho konke okusemandleni ethu ukuthi beyifile besafe endaweni yethu. Siyabonga kakhulu nje ne-support ukuthi beze bechoose thina as uPhongola Engine Phongola one stop. Siyabonga kakhulu. Ukufisela ke uMatrix 2026 ozoqala, mhlawumbe ungathini kubona njengoba sebazoqala? Nkosi yami, ngibafisela nje okuhle, kodwa uNkulunkulu ngathi ngaba nabo onke ama-challenge abazobhekana nawo ku-Matric 2026 bebekezele nje ukuba patient kuyasiza kakhulu. uNkulunkulu uyakuphumelelisa, uzehlise, uhloniphe, behloniphe ey'koleni nje, bebekezele noma ngabe bayobhalisa bafethe ukuthi sekugcwele esikoleni, ungadiscourageki, ehambe yozama kwesinye isikole. Sengathi nje bangafunda kahle behloniphe nothisha, khona nabothisha bazobahlonipha ngoba kuthiwa uhlonipha omdala uhlonipha omncane. Ngifisa lokho nje kubantwana bethu bengathi bengingapheli izinto ze-violence esikoleni uma bengena bona as ama-newcomer ka-2026, kube nomehluko omkhulu ey'koleni ukuthi sengingene bona kushintshe konke kade kwenzeka bengekho right kube right, behloniphane. Siyabonga. Siyabonga kakhulu manje ngesikhathi sakho manje osikhuluma nawe. Asibingelele sikwamukele kuNaledi Mnisi Media Production. Ngicela sitshele igama, isibongo, i-grade nokuthi uqhamukaphi, ufunda kuphi, bese asitshela ukuthi uzizwa kanjani ukuthi ulana osukwini namhlanje njengoba sibona ukuthi ngamanye ama-Matrix khona la. Igama ngu-Anele Mwabamyeni, dabuka esikhawini kodwa bengifunda khona la iPhongolo High. Okay. Bengenza ibanga le-12. Okay. Ngizizwa nginovalo ngoba ngilindele ama-results akho because angazi ngizothola imiphumela, kodwa ngiyethemba lokuthi uzophuma imiphumela e-right. Mhlambe akhona ama-subject abe-challenge uma bekhona, iziphi indlela oyisebenzisa ukuqinisekisa ukuthi uphasa kahle lawo ma-subject? I-short ngitshallenge bekuyi-math lit, but into ebengikhona ukuthi ngiyi-practice kakhulu nabantu aba-understandayo ukuthi ngikwazi ukuthola ulwazi kulona, ngiyi-practice noma ngikwazi ukuphasisa ekhaya ngiyekuthisha ukuthi angimake ngibone ukuthi i-right, i-progress yami ihamba kanjani. Mhlambe-ke sesiphetha imaphi amazwi ongawadlulisa to all the Matrix who are watching right now? Ukuthi nje abaqine bebekezele noma kuthiwa kuphuma yiphi imiphumela, kodwa bengacabanga ukuthi impilo yabo isiphelile kusayisiqalo sempilo lesi. Wena usu-aplayile, uma usu-aplayile u-aplayele ini, ufuna ukwenzani? Yeah. Ngi-aplaye Mpumalanga i-duty na uhoyi. Bengifisa ukuwenza i-accountant noma ke ibe i-audit. To all the Matrix sesiphetha nje mhlawumbe abangeke noma abangayitholanga imiphumela bebeyifisa, ungathini kubona? Ukuthi abaphinde bezame bengagive up.
Okay. Bakuthi bathola impumela engabagculisi bebuyele esikoleni no like bazohleka futhi ukuthi nje be-improve impilo yabo. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho into osikhuluma nayo. Sasifike ukuthi uzizwa kanjani njengoba ulana osukwini namhlanje? Igama lami uThembelani Mdletshe, Ophongolo, ngihlala kaNongoma kodwa ngifundela Ophongolo High School. Usuku namhlanje lungenza ukuthi ngizizwe ngithuke kakhulu because angilalanga ngibheke ama-results ami angiwatholi. So ngifisa ukuthi noma ngawathola angangijabulisa kakhulu because angilalanga futhi bengiyithemba ngokubhala. Ngesikhathi ubhala khona yini ama-subjects abekuchallenge uma bekhona iziphi indlela obuyisebenzisa ukuthi ungaphasi wenze sure ukuthi uphasa kahle? Ngoba manje angikwazi ukuthi ngathi kodwa-ke ama-subjects akhona kodwa angeke ngikwazi ukukhuluma okwamanje so kona uma singabe Okay, u-aplaye kuphi-ke and kuphi ofisa ukwenza? Bengi-apply e-TUT ne-University yaseMpumalanga bengifisa ukwenza i-electrical engineering. Wow. Women in engineering, to all ozakwenu ababukayo njengamanje, other matrix, ungathini kubona njengamanje? Into engasho kubo njengamanje ukuthi sengathi bengangalahli ithemba noma ngabe uyabona empilweni yonke into ayihambi kahle kodwa sengathi nje ngangalahli ithemba because konke kuza ngesikhathi sakho. Kulaba mhlawumbe abangeke bethola imiphumela abayifisayo ngathini kubona sesivala? Into engayisho kubona ukuthi-ke nithuba sasekhona usengakwazi ukuthi uhambe uyodlulisa la obona ukuthi uhluleke khona uphinde uzame futhi uzophumelela. Siyabonga kakhulu zeyobula nosukwini namhlanje. Igama-ke my sister igama Samthanda Sibonga Nkosi bengifunda grade 12 eDwaleni High School. Okwamanje angeke ngikhone ukuchaza nje kahle kodwa nje bengingasho ukuthi khona ukulala angilalanga khona ngizamile nami ukuthi ngiwumuntu nje oqinisayo kodwa nje ngiyakwazi ngakubhala ukuthi yazini ngiyayithemba kodwa anyways engokuthola ngizokwamukela because vele kwabhala mina so angeke uze kushintshe indlela engabhala ngayo because vele angeke nje uze kushintshe ama-results nje azobuye njalo nje angeke ngize ngiwaphikise uma sengikhuluma iqiniso. Mhlawumbe ngesikhathi ubhala ikhona i-subject ebikuchallenge kakhulu uma ikhona iziphindelo oyisebenzisile ukuthi wenze sure ukuthi uyayiphasa? To be honest, yes, akhona lawo ma-subjects I think awu-2 nje but anyways because bengumuntu obeyimisele kakhulu kangangokuthi like bengifunda ngingakafiki isikhathi sokuthi ngizobhala. For instance, if uthola ukuthi ngizobhala next week bengifunda this week then kuthi next week maybe ngizobhala ngoLwesithathu mina bengenza sure ukuthi ngifunda last week then ngizothola isikhathi enough sokuthi ngilale mase sekusondela iphepha. To all other matrix abalindele iphepha njengawe njengamanje ungathini kubona sesivala nje? To be honest ngasho ukuthi asini aba-relax abamukele kona laba zokuthola because vele angeke uze kushintshe. Uma kulo ongayitholanga imiphumela ayifisayo ungathini kuyena? Ngathi angagive up empilweni because vele sohleze sidibana nama-challenges ngabantu empilweni ngakho nje angangalahli ithemba aqhubeke aphukuphele aze ayithole into ayifunayo. Ama-results akho uma usuwatholile ubu-aplaye kuphi nakuphi kuphi la ufisa ukuyofunda khona nje? Bese ngifisa ukuyofunda e-UJ. Wow. Ini? Bengiwenzi lokho. Wow. Bengifuna ukuyenza into Okay, siyabonga.